Wey'ngane zakwethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta Ungizwe Mchunu laphana wey'ngane zakwethu. Ungizwe uvezele abalandeli elinye iside lakhe. Lokhu abantu abangayitsheli ukuthi uyikhona. Uveze inhlonipho enkulu laphana Ungizwe ngenkathi evakashela laphana akade khona kuhlangane khona amakhosi kanye noPrince Mangosuthu laphana wengane zakwethu. Ungizwe laphana uguqe phansi laphana wabingelela bamxhawula laphana wengane zakwethu, kanti nesilo ugcine naso ekhuluma naso futhi akhona bekade eguqe phansi ngedolo laphana wengane zakwethu. Lokhu okuyinto abantu abangayitsheli ukuthi Ungizwe ikhona, waziwa njengomuntu ojwayele ukucova laphana wengane zakwethu, kanti kwelinye isayidi uwumuntu ohloniphayo. Khumbula ukuthi nakwemunye umcimbi laphana ngenkathi kushada uSiphesihle laphana wengane zakwethu, Ungizwe sambona laphana wengane zakwethu eguqela uMavava Sikhakhane laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ngale kokukhuluma kakhulu sizokudedelela nje iclip laphana encane laphana wengane zakwethu yevideo lapho khona Ungizwe ebingelela khona uMangosuthu. Siyi-channel ehamba phambili, siyabonga. Thank you.